balinse ye myaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Ingoro mokora buna Antivirus. Papa Antivirus. Ingoro motindu buna Antivirus. Papa Antivirus. Ingoro mochanja buna Antivirus. Papa Antivirus. Ebinta gokora yeto kwegena. Tokwegena. Amangana gokwana tokwegena. Tokwegena. Ebituka kabwate toweketa. Toweketa. Ebisanga gokora towetiema. Diga wetiema. Diga wetiema. Actually mungwano yo never namwere pesa. Ikazi iko sawa, ikazimbuyere by the way. Mbona ngingo complain gaiga. Investment na yega, very smart work. Lakini bona nabo genda na namba tanti kireti como You try to call me. Mbona mungona ako igore sim. Kamwa ke akore sim ili achio. Mbona gora bekere chile ni chia by the way. Let me call him, Engineer Nyakundi. Yeah. Engineer. Hello engineer. Yes. Dani wachi kwa beso kwa tamana one namba to chetionge by the way. Karati onche woli. Kose engineer Nyakundi ko kwara nere kosengo. Yes, engineer Nyakundi yes. Kose na tu ale to kose kores na to na site boni ka kose na irechi beso by the way. Site dare ko kulengana re bo kwan. Site yane site kose ne site inde boni atari ana irechi beso ansa wasoka sokire. Chico soy tu ati que te carto arenga abana engineer. Engineer te kabana te karabe ka chico soy anse actually gasero mbuyere by the way na ne chinchi my former colleagues wa ante gasero mbuyere by the way. Oh no. Na kito kwa sababu mbona na nyore namba yako igore simi. Tell me what to do kwa sababu kosa na ile 2.5 million almost is hii. 1.5 Nyakundi tikagochaga kora mangana ya ino yo bwana yete tadi abone ka gwachire kwa Antivirus we made an agreement igana kwa nkorere gasingi ya kabisa twara sekire ga rimabira to kwande wachire
Hapana, confirm karango iga confirm wangena ambe ine ya engineer totige chikosoli chicho bwana tiganjiro ke chikosoli chicho bwana in short I know when ndio nimeongea na wewe we made an agreement utalinja ina mbele wako si ose kwa muntu mawaji beso waka engineer yakundi kwa ka engineer swande mbaro engineer tikocha kongumuke sukari bono tiketenja ko gechi kuboni tikongumuke sukari bwana eke maana kereki I have given you 1.5 right now. Wewe ndio umekuja kwa site, you have told me everything. Umeniambia vile umefanya kazi mzuri, nimeaccept kazi, nimekubali kila kitu na anchira nirega assurance na manje kwa na iresi miboniga alafu ne chi million ya monenusu. Okay, engineer site ya inside kio mete mbwata kwetania ya meyane. Okay, kuchabeli. Yesu no munda. Oyo baba. Oyo Yesu. Kyo chabera mimi. Kyo busi kocha nyombe tena kaka. Wase lisemwaro lipo. Ndimi haina mifupa mami. Wasuka ngochia. Okosa yote. Sike mungu sa tinjo kwigolere. Yani Yesu rero ongore kiye bikone. Ese mabine kan stoko gena. Musi mambi chupapi. Mambi uta kukinya ndeka za mami. Ngekebe. Woo! Yani neno mwako mwana sana. Chama sawa nene. Umeta bantu abiri bakonsegana kine kete vera sibono chena mukayo no njabona kana kwanjira mami. Bona reto bukima turagere mwabu tubukuche kanisa. Ya embu yeraye. Yanda reto bukima ga buriro sindagira ka turi gono embu tukijisechi. Eji jangire. Ngeke ko ketira kine vera si. Ngeke ko ketira. Yes. Boy ko na ngite diko. Masaku tikangale ngale ko. We ko bukima ndo boche nyeni kijiro. Ikasale. Ekire gerata ye. Ngibwa tinyanya. Gerata tuli ko mami to kumanya mami usini ndata ngombe ngimatuli. Site kiore actually na ande bona na iwante na ne site endo ko munyoka gochi sasa unaniambia ne site endore site ndende yes engineer njetindi mwana actually I'm not a kid mimi nakupatia pesa nikiona confirm wangena ambe ibo enambe ine kumenga engineer wake gose mbone kibesa na ile engineer tikagukana and actually onye gotiketa konkon if you are trying to con me my friend you will not like it. Sheria itafanya kazi. Wala sheria ifanye kazi lakini jitenda wakoni besa. How comes mtu I trusted you. I know mtu na trust for the longest time. Nimekupatia kazi ulifanyie, umenifanyia kazi, sasa unataka kukataa. Kana toa ngabe sasa by the way. What is that? What is that? Kama umekonilizi hiyo namba, angalia namba besa. No. Njetindi barimo, engineer njetindi barimo. I'm not a mad. Actually I'm not a mad. Okay. Engineer. Where are you exactly? Right now I'm on the side there. You are taking the advantage. Ni advantage yako teki. Unataka ukatana. I have given you money. No, you have not given me money. Hujanipa pesa. Okay. Turanga pesa. Iko kwa kambe kabisa. Turanga pesa. Mtabia sore ngichaponi kamba kasore. Sijabona yango toka ngotoka keroka ro ore side yende ngori. Mtabia hapo exactly. Keroka njuga town. Keroka town. Sawa tondi media simi. Sawa. Okay. I'm coming right now. I'm coming right now. Yeah. Okay. Actually I'm coming. What is this now? Engineer mzima anajaribu akotema kongibera. Omonto I've been trusting for these 5 years of investment. Boni akotema kongibera chivesa. What is this? Yani Kenya napoyo njikirega. Now, nkieka bon. Na by the nasi nimekuwa mjinga inginamo. This is actually I know what to do. Let me meet him. Yes, no pia. Uyingi na tore 1.5 million. 1.5 million. Who is laughing now? Ay! Mami! Ngibona kebe. Kebe. Lise maro lipo. Kama lipo liko jiani. Ometena ko saberede. Amasa kama buta konta bia jamu kao. Boni na magari yo bubi ina tigerete. Bono kwa chuke papa. Ngoja naweka seti yega.
Ibu tahu. Nunggu ibu. Macam apa? Saya kali begini. Korega. Terus saya nyoba terakhir tapi saya bukan. Tiga macam saya. Ini mau kamu saya kok. Akhirnya papa ya. Mau kira kamu sih? Ayo, ini gue udah bilang tiga tuh cukup yang mana tuh gimana? Ucapin kira one point kau bikin asal cakap ini impian. Mambi mana mambi gue kau cakap ini stop kan? Tapi kau lihat, soalnya cukup sama berjibes. Wana bali bakanda mina kinya sawa yona kiki. Adui wangu sasa wataweka masikio wapi? Yabona unde sikwatire tenda tomo tembo moni neka ngubekaga. Mani! Ora kiunate banku ngira ikasi ngube. Kini aboro mbari aka. Vera sago kete kiki. Ora bombuisa ini. Angalo si. Iya bete. Kini atu era si. Kiki kiamo kika. Besa manaka ni. Esmake. Awende. Bangu bade ngene nguyisana mubiki. Akuyopora. Kimogono, nikibona kunyulire kabona. Pakayiseji. Ikigaki. Yani nyine umusaje dangana so irana atungira ubware narire. Ne kuriye kuliko ngowe. Kai mami. Borete. Obokima na Yesu bojere nabo. Onye toko banja rotoleke. Rusikitamba. Kitambe kono ya. Ira njojoga. Esuma ngora. Ndachinyeri bwangu waki. Era manje mami. Ekire kinkwanjerete. Obokima mbu ya akra to obokima. Ye? Obokima negeto kiamana sana. Mami. Papa. Na nyori ungomo kibandie gosanga chiku. Ai! Kai! Ejire chinyinge ejikoso mete chino tako. Ogwe tubu kimena eme okwarage. Ejibe kagaye. Utesa ari kuchumuyuga. Ekanya omanyere tyako tebe. Obo kimi tu akarire gesako. Obo kimo bora bonke maye. Tuja kukorage. Sawa mama nende. Kujaja lo kwarire. Sawa. Okay, kero ne sabe. Ya tilikuwa najikweka. Mukatoni tu sawa mama. Kyo nambo beke. Go beke mu deke moni ke kubuka. Mani beke moni kya buke. Ingoro mokora buna Antivirus. Papa Antivirus. Ingoro motindu buna Antivirus. Papa Antivirus. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Spexels Opticians abubale clinic kyagudika imeyo muchukisi nkurwa barobo korali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano
ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi. Naboko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukora yubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA buyo nkwegirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Maya kichi basango kuchira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri umwana umwabo. Wana chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Eskuru chego abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga. Ikomi kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako ndabagadaye okumeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri umwana umwabo wana chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Ini jaya karo sih. Oh,
Daya. China yo kwa boteko. Usikwenda twalike kanisa. Tosoke. Na ndio kugenda ni sati yeyo. Kwani yeye sina rombwate? Ate sati. Kei. Thank you so much. Beka. Tiganji chike takika. Twende weche kanisa abu. Ebuku rombwate. Ebuku obe no natika. Eke Mungu ngangu jikosomera pastor aba Efeso chapter 6:1. Abana mwe abantaba nene. Terinde. Tuchikosokie kanisa ini. Wana sataka jera to. Sadaka. Tukwati bibiti. Abo manya sana kya asizenetie. Njoma idengwa kana pastor, ngakane kanisa nende sege abantu kwa kanisa. Jetilize. Ndo chinungwa kane chikwe. Japana macheso. Nka nchuko changu sibere kwenu. Nchuko sibere bungu. Mami bwana ndo china cheche ile. Ya dada, inge ya mwembe. Abichora ibe. Ngoja usike chero. Hakina medo sasa. Ate bungu 2000. One yabona uko basmart. Pastor ate hapano. Ana muntu muronge tekimchanga chikwe kubata bante kanisa. Ya maskani abaisha bako beka chitaitiga. Ononso bategandra. Tobone kubana. Ninya kama mtu biyozo. Tofane bukubona. Ebukweli ninya chete. Ekwabisa. Ebukugene nyumba mari nyerete. Ebukweli nasi tukobeka yura. Ebuku. Ako ngome kasera ryoka. Kole ko josiga. Ndoro zisikobi. Smart. Tani. Ebuku asina to ta kibere ebuku na nyere chasi. Mungu kiko no mwengere. Chalo. Bueno, vamos a debatir. Vamos a ver si se va a dar aquí. Como que ya terminé. Tiene uno que buena batalla se va a dar aquí. No tiene nada. Mañana voy a introducir un masaje. Tiene tu la cola e play. Una tu chupa ne kan stand up. Aya no ndana bokonya wala. Kwani jisimiti chiri kwani yengo. Pana everanda ntaitega le kabisa kwa moto. Maana kile mlego tu tego tu gabo. Ya alafu chirangi mwage ndemwa Edward batamba senko iko. Edward ya Raina. Ya Edward omata engineer gotoma. Omata engineer ne kundio gotoma. Akongere makebeli chirangi. Wanda tiko ndire ngabona. Aha. Anya komenta yamo for emergency ngende tasa yara kana very smart. Yeah. Sawa ntianda ansi simendeleka. Hello engineer. Sawa kidogo tungwake. Nako. Tawa. Bia. Nako kendre. Biane. Aha. Ninago tomere bini location. Nae wasino mongao. Ikona wantu mene location ye. Nana ikira. Yes, njina nyakundi. Nero. Njina nyakundi nero kugamba nere. Nero so kugamba nere. Ngokwa expert tikos. Ninje. Na waka ngere siminga ana kwa na kore chivers kwa ngere chivers 1.5. All this long network one na access. Yes, you have been talking to me. Anyway, nakyo kendre. Biande. Yeah. Behind. So, na tarire when I don't know what is going on. Actually, ono bongo bwane bwatu miriti ngakie. Na kiwa karawa ndenga kwa ngitora ngachibese ngene teko kwete into byanega na surprise chigali nini mechanga chigali na chiachire. No bwate any list ko na konyarango kora transaction. Yes. Mbwate. Butura ara ko previous kwa sababu previous injiro konyaranya kutuma. Ebu unaweza nionyesha kwa list mimi tunazona. Kidogo tu mbwata magani haya go wakiran. Okay. Yeah, nimbwate mnango kora transaction gocha. Into yani very genuine. Ebu ngaro kyanga ko konyara buna chibase chingo chitoma gocha. Kyagera bono online I never expected bono na tutara na online and transaction cha konyarango kora mete engineer nyakundi go chinyora.
all of a sudden boom. One karogo chaga imbwate how do Excel sheet yangu mnango lisi chiwese ki client gocha. Oligere liga over there start kiech. Chiwese nanya watu na chiech. 3.5 million. Yes. Nakumbuka vizuri ninyi walitovya sana. Tutigane no. Ande anata transaction area kwa liga. Gocha chiwese mbwate 2.5. Yes. Gocha. Tonde the that transaction. Gocha roche toto ne muinoga. Mindu ya nevile genuine. Bono na ki moyo wako of course am engineer Nyakundi. Alafu the last transaction nilifanya yarenge ya 4.5 million. 4.5 tinanyaroraga 4.5 yega the last akwalt tutena twesi nje mtaka upana kona asifiwe tena Tiokora maisha iguchigurega. Kuguriria abantu gari kadri meta bano teneta bakunise bali. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Asante kwa kuchebeli. Ndio Yesu Kristo. Ona chile nere. Nere musachone. Kwani abantu machi. Abantu muri chikoni mumento mukimara yaro nonde kanisa ma. No toko na pasta. Bwana yuko kanisa. Kisi ndio na tuji bara yaro kukimara. Chikoni kanisa. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Era ni mboto suta. Aba isimone kanisa manyoma. Nali mura manyicha iti kile kekorosi. Ya yo sei introduction ko tabana ni ngome. Pasta na ko lirabwe, muka pasta ni ko cheka bwe, na bantu bose kumonyoma ta moto menyete. Yesu abakwe. Yesu abakwe. Esa tiembe tu mo tengo ngorete. Tokora mangana ito soka ito le kanisa. Tade. Tosaka hivi kanisa tu chumozoki. Tiligozoki. Ala. Actually engineer. Kidogo tu mwage. Yes. Site ngoro boni kabana ndinga. I'm coming from my site. Na ikororo I was calling you. Akarokurigeri na gwakira almost 5 times. Yeah. Bono nanyoro mungwana getego tamakoro bago. Ochichago cho mungwana getore ngomo mwamu. Obegete gofia bwate yari ngembariri. Yabwate strip ya red and black. Hold on. Hello. Niko kwa site kidogo tunakupigia. Kofia bwate strip cha black and white and red. Alafu abegete erongete yari nge ndabanda buga enkariga. Yes. Yari nge. Alafu na babegete shati afungete mbake. Now calm down now. Sikia, omungwana manya kontebiga. Nera konyoro kore gasi. I was so impressed with gasi. Nata this is a good one. Kidogo tu. Hello. Waikiro. Akwa chikali bere chumo changa. Koma tana chibesa. Sawa. Bono omungwana we manya kontebi. Nera konyoro korteki. Nera konyoro kore gasi. Kuni simya tare ko sonte ya kimbwati simi. Esimya ne bwate mechano kidogo. Na koraki. Muntu musacha ne muke goroko bana go kune gas. Na bwate na rushi basi na bwate cash 1.5 million. Oko bante bita bwate simi. Ne muki simi na bwate. Ena chite na rokuru ngumbu. Na moa. Na motei anytime on the bineti site ni chinga bwate. The only thing I gokora tigaminyo ke site ende. Na bwata 1.5 million Kenyan shillings. Na moa. Omongwano yo mnyoka gochimate. Una minyoka igo? Sorry, I'm very busy. Hello. Sawa na chile banya gukora goche faranda egari kabisa. Okay. Sasa na want kwangere sire igo. Kenda kiangitira bonga. There's a ndakine na ajite. You know muntu engineer. So ba itinga kila sike entre. Ngati gari asike tenya ko nini? Eko muri scribe. Abegeta ka go fikit kare red, which is script ya black. Akosi koza ku huyo. Bone gintu mukora? Aye, masoje kese numetre cyokora. Bokobe kuchumuno gaye na aragera. Nkusibirie gariga? Ayo nyona gusibire kirege. Tonya ko pa time gaye. Irengo kungakana. Tiganda ule spare part maji bese ngi. Nyeke mungone ndengorore ga bona. Bona oyo ndombire ma irapa. Tindu ko kwenda kanisa. Ayegenda. Oyo njanwa. Papa. Ndere ga akta bata. Gocha tole. Baigule. Muntu rakwachi basema. Kai, tairu era.
Yabone ye. Yabone kenyara itachua ijui bono. Itachua ijui. Niki usingia kabwatema. Chiba secha. Hai. Chibono ngwa ka joja masaku. Chibono. Tena rango. Taji je. Ya ngentra bono. Ngo weka ha. Bố biết cái đấy cái bún con trái bùi giá chả cái nhỏ này Yeah. December yangle. I think that's the guy. They even called me actually. Kamu tigere kali aku nyako sibi. Coba sana tiga teme, laptop yana tiga to, kanyara tiga toolbox, tio. So I think that's the same guy. Come to go treatment exam engineer. Igobono umungwano ya ansibeti. You want to go civil in short. That's the word we can use. Or go civil. Okay, what is the way forward? Nekitawa quarantine. The way forward now, mnanda wakonya. As you can see, they're very busy. I can see. Spare your time, please. Way forward, ngetrap what even take. Sawa, egari ane nwerega. Backing to and then go and then go police ngo tigo gonya ko report nini yeah kidogo tu ngwakere kidogo tu yeah you can see very good tingo chiko kuganya mono ko kole ya police njeko kwirango tigo ni no jam very busy man. Sawa anyway let's work with that. Okay sawa Yes, oyo. Eh? Seko murango. Sawa. Ah! Nekyo kondo kotere kanisa. Eh. Wate kuna kugilia keko. Lango. Oh, lango imefunguka. Paulo nasira. Eh, oh waliomba. Kanisa sisi ni crusade. Toka na Yesu toka bubuta kwa niko nini? Ndio ndio haleluya. Naki. Haya. Iya. Lakini unataka kotera langu rangi kama sako chukubeka drama. Kama sako kubeka drama mnagwata ngaba. Ya. Kotera. Wana wekata yale kabisa. Nuki. Obogimo bweme cyano ngayenda kwere. Obogimo bweme cyano ngayenda kwere. Igoro to gotacha. Onyoko bwatendo mo. Igoro to gotacha. Omwe bino moro. Bakotera totera. Ayo tebe Time tu kata, kita buat apa sih? Besi ni aku siapa bukti mau bukan besi. Sawa, pera mam. Ini Antivirus, ini bilang kota itu. Ni mereka nu untuk drama. Opi heavy. Amangat neno. Antivirus. 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 Nimeto koirana ingwata kutoka kanisa. Tikangende kanisa lakini kinkoirana. Nimeto nongi kwete. Kinkoirana. Tapamba.
Antivirus. Antivirus. Ingoro motindubuna. Antivirus. Antivirus. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuri bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'ubwikere abarigeri ya Kuruchi County sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ebundi engia ni yekorekana ritukolitangani agoikase mirimo yao ne mashini iri yagutumia gusobosera bw'emirimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo mu Kisii nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarire, aseduka yabo, ere asebara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo chokisi, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, na Boigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chokisi, bakeresimi ase namba, enoti isano na ibere noti, isano na isato, ibere marakane, gose, enoti isano na kianda isano nemo, inye isano na isano na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Orogendo wichi kilomita chintambe nigoro tagitokweroberia utarachaka bwiariganiye kigima elio kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoria nigo tokurigeria inakiekerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirubo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria esabari yo boncherere no murubiri koretwa asore negetasenikia Ndizi TV kera litukolia alamisi ensa eyemone nusi ya marogoba astogotalera abonchereri imenesiko yorogongoro busi twasangana barabu esabari yabo ase oboyonchereria ngaibacha kerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igokwa igendereria ase kera lituko umerana nere kira ritukolia alamisi enseye munenusu ya marokoba na boigo mwiroro rituko ya Jumatatu chinsa isano na ibere cha mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV omurigeria nigoganitiko gure bintu byogotumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobonge bono ouru superstores nigo bakohonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebosani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga ouru superstores kontore chindagera emuskari omuchere amafuta chingeni echumbi chichuyus ebisuguti amabere na maji yukunywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti tissue paper emeito ebitabu ebirugu by'ichi plastic n'ekitangi cy'ukubikira amache igati y'ibintu binde pinge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia iron rods chonzi amabati emesumari chisi
kimiti chirangi chugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisengenge n'ibindi bingi inyoranga nigo bagokubugoria umusigo wikagwo ekero kwagurire nabuigo nabokubekea oda yao kurwandonsi enseweta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akiri simi amete no wakiruru na bwatobo maene bwaena ngo konywa rebintu nigo ngo imukichio de chisiabo na basi chikeshe bita babarikira nande na make sure eoderi na enana e customer manya no rigete odo korireki obye na bongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure na ngo nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ibintu byabo bakorireki babinyorire uru superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza abuna butobwati chi customer wita bange mono chigari chitongo anda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na Boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na Bogwa Kisimi asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwelio karanzike egere turategerera ayo yominda gwetera asubuma bwari ko baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarondireka mundu myaka yonse na bakwamete nyomba tari ko kanani kwa ndeba nyasa oli ngo muchakana nande na ruro na na ruro abawikarana wone ntukwate challenges ikira babira ababarwalete no musigo amabera nande nemechande menene ekeruru chabana bamino moibulete na barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikane tigwikabono batali kwenyara Naya iteire Jumanne botuko enseye munenu su yamaragoba naboigo moiroro ritukure Jumatano chinse sano nibere nikideke komnisano chiamogaso Maya kichibe sengo kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi okera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bakadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guchigoro
Chinyagitari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii Nebwate birenko vigoro byobokoreri asubo wenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogo kora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana y'ebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirirenye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital eyuerange n'ekigambiro kya Kisii Low Codes Gusii wa kiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turi ko babuna butambe Omo science niyende Omo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Nyali na koronya ramba Chenkor kuma MC Megi Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango Ninchungo monyere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Kurunga fake star ya wote wagagu nga jirani asomuroberi wa Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonsi #yekebemberi nyoro muroberi yoigani wakora tunainje Petra Mukeira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche naende baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono nakumukinya kebirenkereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiryo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic abo babeire asubu bwenyobo wetani myaka 20 inse y'umunyagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwaria bw'amaryogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chekerero asubu bwenya bwokorenga na kumanya uburwaire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyo muchie Okisii. Rituko ria Jumanne batuka New Star
Hotel asumu chukeroka. Ritu kuria Jumatano nigo bagotoka Nyamira Hotel imeyumu chu Nyamira. Na boigo batoka Ruba House Keancha kaunti ya Migori. Ritu kuria Alhamisi nigo bagotoka Geostar Sirare Asamange Bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asubu Buenia Bwegenire. Kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikirebuniga kurenden kero igentekemo kebwatana numugano yomo guchie sumugano kabiri negentekyo nomukia bwogwe tomakigima Memo no manju muri Ndizi TV karandete ko bwati mururi bumugano ne na Lydia Sofia gandete ko toera no to koredra bageni bakirengenjo mugano toera mugano ye ototeina nkia korire na nkia ngto kora asense yoko gagira kira lituko lya Jumatano wojagira chinse ibire chamarwaba yona riri bageri abene gukware ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene kyumuruburyo bw'umuganone no kurwogusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byeigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abona achagitega Yesu nae tata umutori bubugima bwane gantike bungweke ukoigora higa yego uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonyo twa seribu kuchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekarate ni gari akamote shishya konigana bango kwa naigo mama kumwerese rega naiga sio chambura Yentekanga ngakura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera imegano yabo. Jane, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose. Alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza.
na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokem Agrovet kwa ufugaji na ukulima bora. Umurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enotisano na ibere inya isatu